Okay, ngo iki rero aho uri kuravomera kumbe iyi imvura itaguye nuko mushamo bigenza mu muvomera none ngaho uri kuvomera iki ana kuri kuradongereza mwirenga renga nukuri abarundi kazima heza gigwe Imana yabaremye yabatandukanije n'abandi bantu gose nukuri ngaho uri kuravomera nukuri urabona twaziciye imitwe kugira zibyara urabona ko zamaze kuzana imibyaro amashami ndazegeye hariyo ko zaraza ari imbuto nizo dukongera tugakoresha izirengarenga badusambika nirengarenga nyene oya nirenga ntarindi zina Turajose ku nyama. Naguriyemo ikinono cy'isada. Izirengarenga ziraryoha vraiment. Wakubisemo ibinono by'umubuye. Wagucumuye Shumba barira. Nabwo bukenera amazi. Mu minsi iri imbere tuzaba tubusamo ndabona ko uri kurabuvomera kandi erega nukuri urabyitaho erega ibi utarumbuye utari umukozi ntugire ngo bishobora utari umukozi nukuri ntuwo bishobora tugira twagukora kubera yuko igituma mbinjohera aho abandi bagenda mu makonji yewe nanze iyo turose konji ryanje ndarizana hano mu murima konje ryawe ni kurima abandi konje ni muri Afrika no mu bindi bihugu kujya ibirori niyo mvatara uzi ubwenge rega muri Afrika ubuje gukora iki worongeka amafaranga nimba ugomba kubafasha cyangwa gukora imigambi akarongeka amahera uko kwezi ukumara ngaho urima ndakumara hano kandi yo ndakumaze hano ikibi gusa nuko wohibagira ukareka gufasha bariyo no gukora imigambi mugabo kujayo vyo vraiment nta nakamaro bifise kuruta kurungika amafaranga uri ngaha nta wibagiraho yataye urutogi kuko tuhose tuba tuhakeneye kandi nk'ubu ibi dukorera hano bituma nanze nziganya amafaranga hari kuza kugura mu isoko amahera mba nayabitse na cane ko injya zino zizimvye muri uyu mu myaka ibiri byarazimvye ibi rero nahisemo gukora aka kazi kandi karambesheje kabisa imboga sisuma iharage sisuma ibirayi bitunguru sisuma nagura umuceri kuko ino nta muceri barimo n'amavuta batarimo ibisigaye no kubikora ivyo barima vyose ukavyikorera byose emwe wubahwe ya guys mwabibonye rero ni muri mwe byo kubereka ubuzima bw'iburayi iyo utigize umunebwe hari ubuzima bwiza cyane mugabo haba ari bamayibobo ni bamuzumva bagenda muri Afrika bakaza bavuga uburayi nabi ngo bararaye inzara ngo barabuze ivyo barya kubera ko ari binebwe byirirwa vyicaye ubundi ngaha uburayi ntanzari haba vraiment none iyi si mirima ibusubura imi koko amaboko ntanzari haba vraiment inzara y'umuntu ba mu mutwe cyane gose none kubera iki abantu bagenda bavuga ngo iburaya ngo bahabaye nabi ngo barara inzara ngo barara mu mabarabara ngo bagiraho baba kubera iki none hari abagenda bavuga ivyo bintu kurara mu ibarabara cyane kurara inzara bamwe bafite ukwifuza kuri ukicambere kimwe iburayi iwanyu kwize baguhishura ukaza kwishura bakakwigisha umwuga ufise mu mutwe hafata mu minota ibiri ubutwara bisi
ubu icyo umwuga wose babona ushoboye niyo ibintu byakunaniye barakuronderera umwuga uhuye n'ibyo ushoboye ukibeshaho iyo nayo abo wumva bavuga ibyo iyo ni bamwe bagera hano bakaja mu nzoga n'itabi no kwirirwa barayerera kuko ino nta hantu ugenda n'amaguru urugendo rwose rukorwa n'amafaranga rero iyo utaye umwanya ukaza kwirirwa urayerera ya mafaranga utaye aharuye urahomba nyine kuko utumera nk'uwanyoye urumogi kuko abanyoye urumogi atari imana ibakuyemo ntibareka winjiye mu nzoga nawe atahana idodo. Hari n'abandi nabo usanga bageze ngaha baca batangira kuba imboregwa canke bagata ubwenge bamwe bakaba n'abasazi. Ibi byo biva kuki? Icyo kintu nyene nakubwiye ubwenge buke bwabo hano tuba mu byiciro iyo wageze hano ukaba ufise icyakuzanye ukaba ufise ibintu byakuzanye wibutse iyo wavuye ukavuga uti iwacu nari imeze gutya nshaka kwikura akagayo nikure mu bukene nibesheho mbesheho nabo nasize inyuma ibyo bintu byose urabigeraho. iyo rero wageze ino ukaja mu itabi hano hari ibisosiyete nabyo bitanga amadeni wowe ugahembwa nk'igihumbi n'atanu ugaca uza kugura imodokari y'ibihumbi bitanu ukayifata ideni ukaza ku gitanda cy'ibihumbi bine ukagifata ideni kandi uzirikana ko uhembwa icyatanu ugaca ugenda ku ruteleviziyo rw'amajana 8 kandi hariho iz'amajana 2 bagitira rero iyo zigushikiriye utaha gutyo rero ubura icyo wishyura ugacika amayibobo nyine niho cubera umusazi nk'uko bamwe bakunda kubivuga ngo amafagitire agukoraniyeko icyo cyatanu cyishyura mwinshi ugahindukira ukishyura amatara n'amayinite ya telefone washaka nako kandi ukeneye iyo esase y'iyo modoka kandi urayitunze iyo wishyuye byose mu gihe nawe wagiye kurondera ibirengeye ubushobozi bwawe icyo amaguru akora ugenda ariruka umutwe urarengerwa amaguru akiruka ugatangura rero kubura ibirya n'ibindi. Kumbe bamwe bavuga nabi rero ibihugu vya Amerika n'Uburayi barabesha nibo babitwaye nabi. Kubesha Uburayi baduha urusakiro baduha urusakiro urenze cyane. Hari abantu usanga bashaka gutungana ingoga nimba bageze mu buzima ntibagombe gukora bakibaza ngo ni guhita batora. Gutunga rero utunga ukoresheje umutwe wawe kuko ugiye gushaka gutunga ku nguvu akarorero nk'ubu uricaye ngaho urariye bya bikoko uranyoye bya biyoga nyine nyimbu nabina noneho utanguye kuyerera ukabona ko isi n'ijuru ari rwawe bazogufasha kabiri ubugira gatatu nawe bagute hanze kandi ntibazobariwe ushaka kubaho neza rero kura amaboko mu mpuzu ukore imana ntizogumanurira inzu mu ijuru udafise parasera ntiyiguterekere kora rero kora. Urakoze cyane, reka nsangize abantu hano ka video ubwo baravyumvise abakekeranya. Murakoze mushire ivyumviro byanyu muri commentaire nuko mwumvise hano kaganiro hanyuma nzogaruka mu nyuma. Urakoze cyane kutuganiriza. Murakoze namwe. Ndugaye. Yewe gaye akantu karakoze umuti. Oya urakina none hano dukoze ikintu gikomeye.